ekishongore ekyo kyatureta kutandika kwa program yetu omukashesho mukasande sande ye 2017 okwezi kwa mukama witu okwa 12 okwezi kw'embabazi okwezi kurungi munonga okutana hameza gandi munonga gutuba kuba twino mwaka kandi turi mu mwaka w'2023 kama wita simwe twagarakaha okubagana n'imwe kigambo cya mukama tutweje ha business ndijo yona tutweje ha by'umushubure ndijo yona tweje kushubura ikigambo cya mukama nguyu weno rakihurire wakitasi umutima gwawe kibase kukwiha umurengo kikuta umurengo rundi umushongozo wo nagira ati twena turuhabwe imbabazi kandi n'amazima ahabwe imbabazi twena twine ko turi mu nsomu twine amabara gebibaga turuho ntutambirwe shagama yo mujuni kutugaruka twageje bikamu twarabamu ohire habana bato nimaze mbenisho mu Bible ngo abarkwikiriza kutahumbuka amabwara hanga nubu bateyine kibaye tesizeho cyona abana bataba biberere abuko babo tubine kibicyona mbweno hire haba berere ito abandi batsigara tuba twine amabara gebe ubundi omukureba ubundi omukora ubundi omukugira ubundi omuringo yona ubundi otaketesize kugaruka mu mbabazi tuba twine amabara mengi nabwo ecyo Yesu Kristo akayija ngo amabara gitu agogona gutwine gebibi tutarabo umushagamaye tugarike tuwugibwo bose tubenka abana baberere tuzomuka mabwiguru kama wita simwe erizoba nimpuranye no kushemerwa kwanga munonga tukatwagambira ikigambo haza kitahankishemeza mwenshi wo mutembeye akyanarga Kongo akija n'ibitenge 8 obikumi akagira ati omurumba rastom ebitenge nibasa kubura katari akacwamo akajya ati kunomanya kanto orenka rwampara na rwampara akarga main akajya kangire kimumbyaro akashikira kimwe hanju y'omuntu akagambirira kitenge kikatunga katari ekitenge ninga nigina ekatunga katari kashe kigambo cya mukama mbone tutugize nkati babatembeye abekigambo cya mukama tukitembeye aba radio bagambe nito kuno ya TV tugambe hona wotacurira radio tokuja kukireba TV kukirareme tokuja kuza social media okakishanga YouTube okakishanga TikTok okagira he wakishanga tukatembeye kigambo cya mukama nacyo kikatunga katari nabwo icyo turi aha okutembeye kigambo cya mukama nacyo ngukigire amani mengi nkuko abandi bakushubure mshuburo yabo ekatunga katari mbwenu omukashisho mutinko nakushisho mwanya gona na nyenda kulisi bwo kigambo ecyamani munonga nyenda kubashaba ngo tukwatanise hamwe okurugejesha mpaka shahina kuturage mutweshongore mutasutegereza twena tweshongore kuturagire ngo tushome ekitweka ne uhururu magaragawe or part of this program kama simwe nseze mwetware Sky TV kandi turi hamure mu Rwanda City hari Makrista Road hari Kabatere ine turinewe okurwa mwanya ogu ntushaba ngo gambire umutahi wawe program yaza kutandika twahawe umugisha muhango munonga gutarwa butosha twatayisa umureberezi w'ubureberezi obwa NorthWest Ankole Diocese tatayito mu Ruhanga Right Reverend Bishop Amos Magezi tushemererwa munonga mbwe no kushemererwa kwataha umukundi nimpura wena ndije umushongoza kajya tuni impura wena shemererwe mbwe nimpura wena shemererwe munonga ka Sky TV omurundo gwo kubanza ntwenda kutwara umugishogu no buharabere imyaka merengwa kukongura kiretinga our Lord Bishop Amos Magezi ogu Uganda okutungo kwetegeka nagikizaho umwaka gumu kwiha Uganda netungo kwetegeka we nakizaho Uganda umwaka gumu mbwe ni Uganda ketegeka ino mwaka gumu umusomo akabaho nka umurimo yakozere akakora imirimo mingi munonga mu kanisa na nimpura nyenda ngumbanze mwakirege akazarwa hakizobaha yakora umurimo gw'amani yashoma nk'abandi bona process yagira bamu yabaho chaplain wa Mbara High School kandi yabenje bakumanya nka chapa akabaho chaplain wa chapa akabaho nka kanonogo
kano nogo akabaho chaplain wa Kibura Girls mbwenu akabaho kano nogo yabaho Diocese Mission Coordinator uburebereza ubututamu akabaho umuntu mukuru yaba Dean wa St James Cathedral ha murembo ruitorurwa ahabureberezi obwa Ankole kitebe kitwarigireho twena mbwenu yaba na Bishop witu yabaho principal wa UBI yabaho na provincial secretary. Oh my god mbwenu twatayisa omuzere witu omurubyo natsemereirwe haza tingwenda kumusisira mwanya oncheze kana nkwatanise niwe omukushemerwa umutenderereza ntumukongratulatinga mwakira nka Sky TV Agent TV yawe kandi uhurewe no shemerwa tukutendereza Yesu muri mwana gwandiga omusaigonaze zisa kwebaza Yesu murokozi yabaresezi okutwakira kandi na remarks z'uwagamba ahamureberezi natangara yuweko ineko kuri umuntu ari kumanya kushondoza akakora research nabwo icyo nabarebe bitu Sky TV twabashemerwa umukasheshaka kandi nyowendi Reverend Canon Korebo umusinguzi Diocese Mission Coordinator ubwo bureberezi bwa NorthWest Ankole rero aha team twineho wishemwe katushabe Angel Josephine Kapisi. Amen. Nawe no mweshongozi witu mukuru St Paul Cathedral Ibanda no murokore ino buzurizi nangwa nayiza kutana ubuzurizi nebindi bintamugambo ho numwiza kuhura. Amen. Kandi nabwo hatimu twineho wishemwe Kebirungi Maude musinguzi ubwo nawe no mweshongozi webyeshongoro byitu yo kwimbisa mukama kandi no mushomesa kandi ni head teacher wishome rero bakwetanya katukura primary school. Okay. Twashemerwa kutwakira mbwenu twakutandika no kugumizamo tweshongore cyeshongoro cya 35 tuzomu twatangire Christmas mood yatandikire buzima hati turi mu mood ya Christmas nabwo cyo katweshongore cyeshongoro cya 35 rero umurebereza tushabire tubone okugumizamo nisakubaire nibarinde ntama echo chiro marika yesha yababonekera kuba murebire bati bagwa chihumura mareko goya bajira ati muhumure mwenu hati mbaletera makuru marunji omurembo rwa Daudi hazarwo mujuni ni mwisha kurebo mwana munju ya matungo abyanyo mubwato bwago ashechigo twenda aho naho heisho mutwe gw'abamarayika nibeshongora namani nibagira bati ruhanga ahimbisiwe haikuro mwiguru no musabantu bebona
businge katuwechereze twatanaze hamwe tushabe nkoku mukamwiti Yesu Kristo atwegise tugire mutatitwe tatito mu iguru izina ryawe ryezwe ukama wawe wije ibyo kunda bikora umunsi nk'uko bikora mu iguru otwehate byukwiye byo tutawutosha sasa yo kushisha bitu ido kusasa wakushagiza tatwara mukuhirwa kureko dushino mubi ahubwo kama n'ubushobozi n'ekitinisa bibe byawe ebiro n'ebiro amina mukama ranga ubushobozi ubona ranga tatitwe ranga umwana ranga umwoyo kwera ntukuramya ntukwimbisa ntukwekitinisa ntukusingiza bwe kitinisa cyawe kingi uryo rukwera uri mukama ranga w'amahe iguru nensi bijure kitinisa cyawe wahabwe kitinisa ayi mukama kirabona mukama ntukusima bwo busheshe burungi ntukusima bwo kutuyumutsa tuhurire mwe nito bayi kanahabwe imbabazi zawe abo kuba niyo kuturekera umwisi gw'amagara mwe niyo bare ntukusima tine ugarukiro abo kuturekera umwisi gw'amagara tukabyama tukagujigera mwe nubwasheshe twareba izobe rindi erwa tusityaho nk'ishiconco omumesho gitu yebare mukama ntukusima tine ugarukiro ntwetisa omumesho gawe abo kuba turya basisi ntushobye mu kutekateka ntushobye mu kugamba ntushobye mu gukora haziwe ikigambo cyawe turi kugira ngo tutwine bibi ntuba ntwebeye n'amazima gatari muri itu konka kuturi kwetise bibitu niwe wo kwesugwa kandi ushikirire okutusasira ebibi kandi ukatuwozyaho okutashyikirira kwitwona bwena hati ntwetisa ntukushaba ngo otusasire otweze otuhindura abakusima mu misho gawe ntukukwatsa service eje watuhereza ngo tuje gukora Sky TV mukama tutukitwara tutyo ntukweta ngo jobe nitwe reba ntutayitambiro turukwatanisa n'itambiro yo mu iguru bamarika bawe kabatembe kandi kabashuma umwanya ukagubugu kwera umwanya ukaribi irembo ry'iguru kandi abantu babo bakwatanise nitwe omukuramyoku abamwe baryaha abandi barya heroko mukama buryomwe ayi mukama umuhumugisha gwawe buryomwe ugambe nawe buryomwe umutayayire ayi mukama deru twatanize hamwe tukuramiza umwoyo no mu mazima dera amuherwa izoba iwo wenka ohimbisibwe kandi ahabwe kitinisa yebare kuru kushaba kwituka no kagarukamo abo kuba notukunda notufaho notutaho umutima ohimbisibwe kandi ahabwe kitinisa tuhabishaba bwawe Yesu Kristo mukama witu amina gumize muno kuramya tueshongora icyeshongoro cya 21 rero tuhamye okwikiriza kwitu ekitinisa cyawe obuweja kutuchungura okobuwazali womusoterehemu toratunjireje mwanya yesishomo mutima gwanje nakukuwa mukama wanje ishotayo mu mutima gwanje omwanya gwawe ngurimo bamarayika bakaba bakuramya obuwabiro ryo mwiguru wazaliwo musoke chuleza wazaliwo mujuyente yesisho mutima gwa
nagukuha mukama wanje jotahe mu mutima gwanje omwanya gwawe gurimo enyonyi zona zijiraho kwarika nazamu azijira amaya kokiwe kabura aho kutomutwe ewa berosayona yesija mu mutima gwanje nagukuha mukama wanje jotahe mu mutima gwanje omwanya gwawe gurimo kandi cakuresire no kw'abantu omubuhuku basitane konkaho bakakwanga bakwita kubi nibakuwamba hamuti yesu jamu mutima gwanje nagukuha mukama wanje ijotahe mu mutima gwanje omwanya gwawe gurimo konka kwoligaruka kutetekesi twena tuya kweshongolera tukuhimbise turi mu myanya yetu eiwa tubonerese yesu ijambo mu mutima gwanje nagukuha mukama wanje ijotahe mu mutima gwanje omwanya gwawe gurimo mwebale munonga buku tweshongorere cyeshongore cyo twaza kuhamya okwikiriza kwitu rero kuturaheze tushomerwe ekicweka cyo kubanza mwena bine bitabo byo kushaba obondo ryo muka yawe reba hari papura rwa 13 tugendere hamwe kugira ngo ninkiriza ruhangishe bona ubushobozi bona umuhanji w'igurnensi na Yesu Kristo mwana umukama witu owazirwa mu bucoshi bw'ine kandi wenda yabereye mu kwera akabura rusubombero bya Pontiyo Pilato yabambwa umusharaba yafa yazikwa yashumuka mu mbafu acecekesha mu mbafu yatemba mu iguru atasitamya rubazwa baramwishe wono ubushobozi bwona kandi ari yagayize kushera hure n'abafiro rubanza ninchizo mu kwera ekanse katolika kwera okwatanisa kwera okusaswebi okuzuka kombiri n'amagaragataho amina twaza kutendereza rero twakire ekicweka cyo kubanza kute tukutendereza Yesu Yesu mwana gwandiga omusayi gunazi sampe basa omulokozi abishemwe mukama witu Yesu Kristo asimwe nonga eceka kitu cyo kubanza nshangwa mu kitabo cya nabii Isaya eshurane ya mwenda tancha mshongo kubanza Biblia reba mpapura runana binamkaga orubashwenda ganira ekitabo cya nabii Isaya
eshurane ya mwenda cyangwa mushorongo kubanza. Umutwe w'ekigambo nukugira guti ebirukanura amujune konka aha mushicogwe uwabirayi n'obusasi tarubaho umwirima ombire bira ruhanga kagayisensi ya Zebuluni ya Naftali konka ombire byabwanyuma ejonsi ari yakindura eyekitinisa Galilaya eyabire kubirwe abanyamahanga Seria Yordan amahano urikuza ahanyanja abantu abire nibagendera omwirima barebera omushana mwingi nababire batwire omunsi y'ekibunda kya rufu omushana gubajwerire okanyisi ihanga wayongera akushemererwa kwabo nibashemererwa omisho gawe nk'uko abashija bashemererwa nibabagana eminyago ahabo kuba omutwaro gwabego baremerire n'enkoni yabire batura aha mabega n'ekihuzo cy'abarukubahata obuhenzire kayizoba lya Midian aha kuba ebyokurwanisa byona ebihagaturwa abarwani aha rugamba n'ebijwaro ebikurinjira omushagama biryaba ebyokiriwe nk'enku omuriro ahabo kuba omwana tuzarirwe omwana w'omwojo atuhirwe obutegeki buryaba amabega ge n'izina rye aryayeta omuhanuzi orukutangaza ruhanga ow'obushoborozi tatitwe otawaho mukama w'obusinge okweyongera kw'obutegeki bwe n'obusinge tibirigira bugarukiro ashitebe kya Dawudi n'aha bukama bwe okubutaho okubuhigikiza ebyoburyo n'okuhikirira okuyahati n'okusebiro byona obweziriki bwa mukama ow'amahe nibwo bwikiriza ekyo abishemwe mwakire ekigambo kya mukama amasimwe munonga katweshongore ekyeshongoro ekya 39 ira omurembo rw'omugabe hakaba harumwe kayente n'omukazi yatira omwana murungi we yazigizire rero twakire ekicweka kya kabiri Rurembo rw'omugabe akaba harimwe kayente n'omukazi yatira omwana murungi yazigizire Mariamu n'izina rye n'ery'omwana ni Yesu Kristo Yesu omuhangi w'abantu bona akeisha yaruga mw'iguru kandi akazarira omukayente abo kubura hando mwanya akabakunda abana kubona babatine kitinisa kandi obu yabira kiri muto akabatina bazirebe aborobero butoshabona akora ibibamugambira etwabana ba Kristo yokatugume torobe nkawe niwe cyo kurebera cyeitu echemiche y'abana bato n'amanya acyo busasi w'abana nebibaho kushemererwa kuto
shashana washasha kutuwaje na wayesimwa Yesyo una kubutayo buturyamwebera na misho ahawo mubomo mwana muto niwe mukama wo mwiguru kano wemesi watu oritu isyo mukama we nyokoni yo tulipumanawe yatulo muchitinisa ajahubashurwa ruhanga ugumana tutonganira turyamwe inguririza tugume nitumuhimbisa turyamwe hinguriza tugume nitumuhimbisa ngira ngo twena ntuguma twina amasiko go kugira ngo ikiro eco kibeho izoba rumwe mbere y'ibyo bituryo munsi nebiro bice munonga wabigerageranisa na nebiro ebiturumaro ko eyiturukuza katwakire ubishiyamwe mawe datsomere kicweka cya kabiri kamarita simwe asimononga icweka kitu cya kabiri cyo mwinjiri ngo kuyahandikiwe ko kwera ishura ya kabiri kandi kano mushorongo gwa munana injiri ngo kuyahandikiwe ko kwera ishura ya kabiri umushorongo gwa munana kiriha papura 72 umurubaju w'indaganesya umutwe bw'ebigambo nigera ngo mariko kugambira abarisa omusejo hakaba harimo abarisa abareba turo mwisha nibarinda amasyo gabo nyekiro heja marika wa mukama yayemerera hiyi nabo ekitinisa cya mukama cyabeyinguriza ncumurinkana batina mununga marika yabagira ati mutatina akubambaretire ebigambo birungi ebyo kushemererwa kwingi okurihika abantu bona abo kuba ekikiro omujuni y'abazalibwa omu rurembo rwa Dawudi niwe Kristo mukama wetu ahantu ho murabimanyire mwija kushanga omwana w'omwerere ashwekirwa omutwenda tw'obwerere abyamiwe omu kihongore aho naho hamwe na mariko ogwe habaho omutwe gw'engabo zo mu iguru nizihimisa ruhanga nizigira ziti ruhanga hewe ekitinisa haiguru omu iguru no mu nsi obusinge bugirwa abantu aboshemererwa munonga bwanyuma marayika kuyabarigireho bagaruka omu iguru abarisa bagambirana bati mwije tuze Betelehemu turebe ekibireyo eki mukama yatumanyisa bagenda nibehuta bashanga Mariyamu na Yosefu n'omwana w'omwerere abyamye omu kihongore kubamurebere babatekerereza ebibagambirwa ha mwana ogu abahurire bona batangarira ebibagambirwa abarisa konka Mariyamu yarinda ebyo byona yaguma nabiteekateekaho omu mutima abarisa bagarukayo nibahimisa ruhanga nibamusiimira ebigambo byona ebibahurira n'ebibareeba nk'oku babigambirwa ekicweka aho nokyalimu bwenu bwanyuma yo kuhurira ebigambo ebyo nibishomwa mwebara babishoma ku bishoronzya gye twaza kweshongora ekyeshongoro ekya 40 rero tuteekateeka emitima yitu ate eshaaha egi twahikaho obundi nobasa kushanga mugyenzi wawe yaba ari nk'oku n'oku omwene omuterere nk'akasimu mugambire oti nyaburawe oteho Sky TV ototakaferwa enjiri ati twaza omu kigambo kandi nk'oku Seziya yatugambire twahirwa omu kasheshaka okugira omureberezi witu Bishop Amos Magezi
niwe ari kuza kuturisa ikigambo cya Ruhanga mukasheshaka katweshongore cyeshongore cyo rero tumwakire. Wa Betelehemu bamubyamyo mu nzu y'amatungo ecamuresira hasi n'enki akeisha habanje Yesu akeisha habanje Yesu akeisha habanje kandi kintangaza Yesu kwisha akeisha habanje Yesu akekorere bibigatu uyafera musharaba mbwenu nogira ngo akaferoha ninye yaferere kaninye yaferere kaninye yaferere mbwenu nogira ngo akaferoha ninye yaferere Yesu nakunda kujura abantu ababiro mu mice mibi natetatwe mu mbabazi ze nagegana nyeta nangwa nanye tata nangwa nanye natetatwe mu mbabazi ze nagegana nyeta wanyuma Yesu waryagaruka niko yaraganisa ekibe ryamureba na rugo mw'iguru azire kuntwara Yesu agesha kuntwara Yesu agesha kuntwara nyamureba na rugo mw'iguru azire kuntwara. katwecurese tushabe mukamaranga w'ekitinisa Ruhanga ushobozi bwona yebare kutubera Ruhanga uhurire umunyambabazi kandi umunyarukundo yebarabwe ikigambo cyawe cyurira abo kubuhurire kandi nomanya eby'abana bawe barukwetenga rero bagambire ikigambo cyo kubahumuriza bwen tushaba tweshengereza ngo jogame nitwe kandi utwatse tutaba bahuriza konka kureka tubabo abarukurira kandi tukatuma nkora kandi utwereze umugisha abo korobera ikigambo cyawe ohimbisi wabo kitinisa Yesu Kristo mukama wetu Amen. Abantu ba mukama mwena bahurikize na n'abari kutureba nimwe abaryaho mu studio ya Sky TV nimbaramutsa mu izina rya mukama wetu Yesu Kristo kandi nyenda kusima mukama kumpa umugisha ubwo kwija nintangara ikigambo cya Ruhanga mu kitabo cyo mburize shura ishato bwo kubanza kigira ngo buri kintu cyone Ruhanga kakiteraho obunaku kuruno jyangu techo kuri ndiziraha kare abuba munywano wanjye sezi atura najya bishop uno jariare harono utakozere programu kandi yo kwijanta imyezi mike ebwire konkati kirabasikire ninyango bunakuka butakashikire bwene ranku yasima ngo obunaku bobu ayizoberi eriye 17 omukwezi ku 12 omwaka gw'2023 mukama kuyasima ngo bunaku nubo nije
nabwo cyo nasima mukama kwija kandi nkijana mission coordinator w'ubureberezi bwitu kandi nkijana kwa ya members ba St Paul's Cathedral eyibanda mwe twashemererwa nyina mbashabe timu inija nayo ni mwe mukwatanise nitwe tutendereze tusime mbabazezo abo kwanizo turinzire okustibona ko tukutendereza Yesu oli mwana gwandiga omusayi gunaziza twebaza omulokozi nabo cyenye nakusima mukama bwa technology kurenga habaho uburyo nkobu obukusya abantu ekigambo nakusima abantu abarukusasibwa insi baka investinga sente mu television station nkeji echo tikikorwa buryomwe abuka abantu bingi nibabine sente zabo ubundi benda ngo bazerire nari bekorere ibintu byabo konka okutekateka kutaho television station nkeji no kusasibwa ensi no kusasibwa abantu kwena ngo abantu bahurire bahikweho obutumwa abo ko abantu bengi nibaganyurwamo namwe nko buto abantu ija twaiza kwikaha hari byeshongoro birungi amaraka marungi hato umuntu yarebe byeshongoro nkebe narakahurire byeshongoro nkebe akahurira amaraka marungi nkaga nahumurizibwa umutima nabwo echo ninyenda kusima mukama ahabwa abakama ba television station age nabaru kugikoramo hanga abaherezo mugisha kandi abakozese umurimo murungi ogwayosire nabakozesa mbwenu ikina kinkwenda kusimira mukama nabwa Christmas hati ninyenda ngungambire ensi narishi abantu bakimanye ngo emirundi mingi nke kanisa ntukererwa kusyaha abantu obutumwa bwa Christmas hasa kuturu kuchererwa ensi Christmas ejiba ejikozese byayo hati ensi kweri kwiba Christmas yajikozese byayo dere bitine kakwate na Christmas ushanga nibyo birukorwa nambwenu hati tagati yo kwezi 12 muheru 11 goko 11 abantu bakatandika gukora za adverts za sako ngumwishe tubahereze sente zo gure nyama rero abantu batandika ku stocking amaduka abamwe no baguza emyenda misya rero abandi no baguza furniture rero abandi baguza amamotoka masya aba ensi kokor kuchererwa kusya abantu amakuru no bukuru bwa Christmas hati ensi eyiba Christmas kandi kweri kujiba hati yajikozese byayo ebe byona nibiba bitine kakwate na Christmas deru at Christmas ibura makuru mbweni nyenda kusima mukama bwa Sky TV kutweta ngo tutereze ensi amakuru n'obukuru bwa Christmas etakahikire deri kiretere emitima y'abantu kumanya ekibashimiriye kugitekatekera n'ikibashimiriye gukora baba nibetekatekera nari kujaguza Christmas bamanye nemanyisaki nambwenu ninyenda ngumbe nibyo nataho esra rero tubase kureba ikigambo cya mukama nikitwegisaki akikwatirine na namakuru no bukuru bwa Christmas ninyenda kutandika no kushoborera amakuru g'ekigambo koruku chererwa kumanya amakuru g'ekigambo ati ebindi ubundi ubura kumanya ukora bijwanzi munarisho ukora binywanese na namakuru g'ekigambo icyo ikigambo Christmas nebigambo bibiri muri kimwe abajungu baceta compound word, 2 words in one. Christ mass, Christ mass, Christ mass. Now what does that mean? Ichi nchimanyisa okujaguza Kristo. Abako ekigambo Christ nchimanyisa Kristo, mass ni celebration narishi okujaguza. Mwene chikumanyisa wihaho Kristo Christmas ati yo Christmas tekubaho. Abajungu ni
bakugambira ekigambo Christ is the reason for the season. The season is Christmas, but the question is, why are we celebrating? What is the reason for celebration? The reason for celebration is Christ. Hat Kristo yaba taruho, hat Christmas tekubaho. Nicho ndikushabira mukama ngo atwase ngo tumanye Christmas amakuru gayo n'obukuru bwayo rero tujijaguze turi kumanya ikikumanyisa. Now kutere twagira ngo Kristo yataruho Christmas turi kubaho hati wareba ngo Kristo ayinaka kwate no kurya no kunywa abo kuba arahabahindurira n'ikigambo Christmas bakacita kuri samani barukuronda rwe kwatso yo kurya no kunywa bakasinda bakagwiraro rero atubakisinda bazo mu mamotoka bavuga keresire bakora accidents abantu bafa abandi bahutara rero abandi kubakesire kuri samani rero abandi baba bo kurya hati amarwaro ngaza no kwigura kwa admitting abantu barwira umunda aho kurya keresire mwe bakarye ibirenjire rero ukibuza ugu umwaka gwona kuruga January kusya December akabuzira umwanya gwo kurya yaza kubirundana kabiri umuntu gumwe hati okukona Christmas no kutamanya makuru no bukuru bwa Christmas tichikumanyisa kugura emyenda misi. Christmas tichikumanyisa kugura motokansi. Christmas tichikumanyisa kuombeka enjunsi arha nabakuombeka amaju kanjera kusye ni aho kandi ngenda kugitaha Christmas. Ibi byona tibineka kwati na Christmas. In fact kutukumejaringa aryebyo nari twabana byo twataho umutima hati Christmas ibura makuru. So ninye namunshabe mukama atkwatse nkabanya Uganda ranga tugirire mbabazi ranga turinzire ranga atwatsize twakora abanya Uganda batungire abanya Uganda bashomere abanya Uganda babire ubina amagara marungi ranga turabize mu covid de turuho turire konke kibuzo nkigira ngo habwa kintu kundensi kukirarahanga ogituteiremu. So nishaba mukama ngo atwatse Christmas y'umwaka gw'2023 ebiyo mutano omagara gawo neija kubeta eyo mutano omagara gawo nyenda kugamba bintu bikuru bibiri rero mbone kumanya of course niza kubyongera ari iki cyamakuru ga Christmas ikigambo amakuru gacoka aho twajya mu celebration of Christ nari no kujaguza Kristo icyo kugira ngo Christmas n'obunaku wo kwakira amakuru marungi agekiconco cyo kujunwa. Christmas kanci garukimu Christmas n'obunaku wo kwakira amakuru marungi agekiconco cyo kujunwa kanci garukimu no gwakashatu Christmas n'obunaku wo kwakira amakuru marungi agekiconco cyo kujunwa hatura amakuru marungi agekiconco cyo kujunwa. Echo necyamagara gomwoyo gawe gomwoyo ninye nangu mukama kwatse iwo mushija we iwo mukazi we iwo munyeto we mukama kwatse omanye amakuru n'obukuru bwa Christmas n'obunaku bwo kwakira amakuru nyenda ninyera kushoma ebigambo biri omuruka aza biri omushicweka kiba tushomera Luka eshura ya kabiri. Of course biha mushorongo wa munana kunkanyo nimbasa kutankira mushorongo no kanya hagwa mwenda nkwija marika wa mukama ati urure amakuru marungi orukuza garanga iguru ryonkane ryo rukuza kuranga makuraga kugarangira omuntu wayi abo kuba omuntu nora kwetenga makuraga nyowe niwe abantu nito tukwetenga makuraga nabwo eco rahanga yatuma marika we kuba nwe yagatugambira ubundi kuri yatumere nyowe ubundi mukazi kantu kumanya owanyu hari yariye ibagambe yiwazarirwe
ne kantu kuma wanyu hariya iyo uriyo nokora ministry kanibanda kunojya ngo ninye narangira amakuru go kubanzaga Christmas ubundi mukaga dawutingire konkara hanga wewenka kwenda kugasitya ha muntu tokureba ngo akatuma angel we nashi marika we ngo abe nuwe yareta makurabu atecho nekintu kikuru munonga nyina ngo mukiteka techo hati echo kubanzaga karangwa iguru konkahurira amakuru agiguru ryarangire muri marika yabagira ati mutatina abo kuba eyi mukamari na ekitinisa kikiri na hatinisa abo kuba nuko kirugamba mushoro ngwa munana ngo mwensejo akaharumwa barisa ababiri batura umishwa barinda amasyo gabo rero umushoro ngwa mwene ngo hija marika wa mukama yayemerera hehi nabo ekitinisa cya mukama cyabihinguririza nikimurinkana rero batina munonga rero atura amakuru agumarika ya leta naragiguru ya leta ogwikumi marika yabagira ati mutatina abo kuba mbaretire bigambo birungi ebyo kushemererwa kwinji okurika abantu bone ebi nebigambo bikuru bishatu icyo kubanza nebigambo birungi hatago nuguma kuri maronjaga n'abaningamo this is great news, good news, and not only news but great news. Amakuru marungi, the gospel, the message ebigambo birungi ebyo kushemererwa kwinje kikubibisa birungi nebireto kushemererwa. They are words of great joy okushemererwa okubuzira omutima y'abantu enaku eyisira abantu ebi nebigambo birungi byo kureta okushemererwa omu mitima y'abantu konke kyakashatu ekikure kirumu nekikugira ngo no kurihika abantu bona. This is great news of great joy, but it is intended for everyone. Omushaija, omukazi, omuto, omukuru, oshomere, notashomere, nangwa no tunjire notatungire, nangwa no yakuba omujungu, no yakuba omuhindi, no yakuba omwiraguju, no yakuba orukushaki. Ebyo ebigambo n'ebigambo byitu twena. Okushemererwa oku tw'abantu bake kureka no kw'abantu bona. Mwene kikumanyisana niwe uhurikizo owahura ebigambo ebi nyenda kugamba ngo amakuru marunjaga nagawe ekyo nicyo kintu kikuru munonga cyo kubanza garangwa iguru abo kuba muntu nuwari kugetenga kashi tiga kutekwa kurangwa iguru kasho muntu programa wetu tiyatandukana jangu ngutwijira amabara gebibi hati omusisi tuwari kwetenga amakuru marunjaga go kujunwa nyowe niwe manya sesi kranko gisi kigambo kikuru munonga ekinkwena ngo manye kurgizobere twena turi abasisi twena ekesho ngo tukesho ngora twena turi abasisi twena turi abasisi abine bibi binji kokani wotujuna Yesu atubambirwe hati ekekesho ngo mutakagira ngo bakafa kucimbira eryo bakaciye mu kitabo mu kigambo cyaranga abarome shuri shato omushorongo gwabona gumwe nikigira ngo kubabona bakashisha tarho nomwe orukubasa kwika akitinze cyane nangwa kankwegese n'ikindi cyubundi cyo tarakumanya na numwana no musisi no buyakuba ati zaburi atani nemwe Dawudi akagira ngo akahinduka rya romusisi kazarugo mu kibi taragize tumunda yamawe numwe nasisire numwe nahindukire omusisi. Now ateki banya Uganda mwe kanki begese regardless of which religion you subscribe to kore no manyangu no basa kwinuka omusisi ori umunda yanyoko mbene kikumanyisa tarho bworizarwo kabaho otari omusisi n'ubukako bakarya kana keciro kimwe n'ubukako bakarya kana kesandemwe nakasisi
reka mbagambira abwakina kasisi abakazi bone bija kucetegereza nkawa utwina mu studio nare abakazi babahurikiza omwana koro kumucereza konka akora ki takurra ekikumurizana mu kimanya tekinaga hato wamwigise kugira ikinaga no kashi karagizire ikinaga koro kwijoro nyina wamuhibere nesa ariye sandage emwe one week old koro kumuje mibere takurizira muno owamwigise kuzira no kana kato wakigise kuzira no aha rero nyina tina nobure warizira ni mangwe nenjara tora ibero yonke umwana obwo awe kinaga no watine minu naje kugeza ko kugira kuruma now no maga kina kuruma ni vengeance ni watoko no kora wanchereza sheme kuba nayo nkire waborahi bwenu wanteganise nanye kankwene ayendangwa kuruma kuka of course na minu gukurumisa tagina atecho necho koreka omukanako harimo busisi konka echo kubushekinga tishikabire mwana wo wakateganisa hato unikija koreka obubwako nambwe kuno nyango nabayinenka capacity akafutiro rihi urinyina konka echo ate capacity ejo tagina akana kana kato so ninyenda ngo nyegesa abantu bamanye ngo turi kuhinduka abasisi twaza kushisha kureke kituma twashisha nabo kugira ngo turi abasisi ni nchira kwegise kigambo cyaranga ngo abantu bakimanye deru kibaretere kumanya uko bashemere kutwarizana yo musija we ori umusisi nkoko umukazi wawe ari umusisi imo baziremwe muri abasisi nkoko abana banyu bari abasisi iwe mwebembezu ori umusisi ngoku abor kwebembera bari abasisi nambwenu nisima mukama abo wa president Museveni hatugo president Museveni abo kugira ngo namanya ngo abantu n'abasisi hatugo tarako bahandoringa mu busisi bwabo wayinemba abazizi bwarhanga abo kuba numanya abantu binji abo bacwirira umushango gwo kufa akajya mumurekure mumurekagene abantu binji baroho abakubiye bafire konka tubafire aka president Museveni omumbabazize omukusasira kwe omukumanya ngo umuntu nashisha nagambira umuntu mureke kumwita hati echo nekintu kikuru munonge kintekateka nk'abantu tucege tumanye ntwena turi abasisi ntwetenga makuru marungi go kujunwa nkaga nambwenu echa kabiri kingwena ngo manye ngutwena turi abasisi ni nebyo buhangwa hati nko tugomu yembe tuguru khinduka muyembe gwaiza kwa nemiyembe yabe miyembe roho yabateru kunka numki numiyembe in fact kirituma haza wo muyembe naho kujya ngo mu rugo harimo buyembe so kirituma washisha naho kujya ngo muri iwe harimo busisi so turi kuhinduka abasisi bazafisha kureka iki gutuma twashisha naho kujya ngo tuyabasisi nabwo eco kutere tugama makuru marungi go kujunwa haturorebe odero manyengo makuraga nagawe kandi makuraga naganje rero tubone kumaya makuru no bukuru wa Christmas amushorongo gwikubona nagira ngo aha kuba mamarika no wari nagamba aha kuba ekiciro omujuni yabazarwa omurembo rwa Daudi kandi omujunobo nuwe Kristo tutagira ngo Kristo nuwe reason Yesu nuwe shonga ya Christmas tuwe shonga ya Christmas ngo ekiciro omujuni yabazarwa nuwe Kristo mukama we. This is the message for Christmas ati taro kindi ebe binde byatsigara no rwanju ebe binde byatsigara nensi nko kwetura nekore bya konka Christmas tshimere kwanteka teke kiruhanga yakora irensi obu yayohereza umwana we
Yesu Kristo kufa musharaba ngo tukiro mu kintu gwe kibi tujunwe tutunga amagara gataho. Now of course Christmas niyo kupreparingira Easter. Easter teka kufa kwa mukamuti Yesu Kristo musharaba. Ubu yagira tubasisi cyaho hati kikumanyisa kurunogira ngo Christmas terabiriho hati Easter kuretaro aho cyatumere Yesu yazarwa omubiri aho ko yishike ngo akabarho kurugiro muri Yohane shuremo mushoro kwanza bwa mbere na mbere akaro kigambo akabaturana hanga kigambo akabarahanga rero mushoro ngo 14 ngo ikigambo yahinduka umuntu ija yatura nitu hati Yesu Kristo kwija kuhinduka umuntu kwija kuzaru akaba naye nangwayije agire umubiri nko gwanje niwe rero kwarabambwe aha musharaba yafa eshagamaye etusasize bibi ago namakuru marungi agundu kutekateka ngo tushime kutekatekaho nangwa tushimire no kugatendereza no gusima imbabazi Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwandika omusai gunazisa kwebaza omurokozi okugira ngo namakuru marungi gekiconco cyo kujunwa nani ingezaho kureta mu aspect y'abantu abara kutekateka ngo Christmas ni time yo kubagana ebiconco abantu nibagurira nebiconco abantu basharinga gifts konkaniye namwe mukimanye ngo mukama nowe yatuhire kiconco cyo kubanza. The reason we share gifts during Christmas, it's because God gave us his gift first. Kristo niwe kiconco cyo kubanza kwiyaheze kukitwa rero twaheza kukigira rero ensi yakira ensi yabaho habaho reason yo kusharinga ebiconco. So niyenda mbamanyise ngo nekintu kikuru munongito kukitekateka otutyo rahanga ngo yatwire kiconco cyo kubanza mwene kiri kumanyisa kugarega ry'amakuru marungi n'amakuru marungi hine ebirunje biri kwijanago ecyo kubanza ikikwijanago ni omushana gwensi umuri Isaya batushomera ekigambo umuri Isaya yeshura mwenda hazamushorongo gwa kabiri cyagira ngo abantu ababire n'abagendero mwirima barebera umushana mwingi ti mushana kashana karukutagatagata omushana mwingi mwene cyumasa habireho kweza atago namakuru marungi abo kabantu baye batwiro mwirima abantu baturo mu rwango abantu baturo omukwemuka konka Yesu Kristo yija abantu bajwerwa umushana ngo nababire batwiro omunsi y'ekibunda cyarufu omushana ngo bajwerire mukamasima ati yo tokureba ngo omushana ati kuruturiyo mu kishenge iki hatari mulaiti hatari umushana kurunturebana hati igira iti yona bagiyo ntuzo mwirimo kandi umwirima ndindi nico Paulo ari kugira ngo ira mukaba muri umwirimo konka hati muri umushana abo kuba umuntu yatakubasa kubona mushana takubasa kureba uyimuke nyincuro umucinji cyaho hatarotara rero ujye tukanshobora rero rebe nogena no bandagira kandi uburi kureba manya tukugira ngo umiza noreba kunka tukubasa kweza icyo ne kikoreka ngo ntwetengo mushana so nko kutuyikwetenga raitegirera mishaga gakahweza nawe Yesu Kristo no mushana gwensi naretera ensi kweza icyo busasi n'icyo kugira ngo umushana gukija abantu bakunda umwirimo mwene ati nkebiruho umunsi abantu nubagenda as if right had never come nubagenda umwirimo barukubandagira umushija natomera umushija mugenzi aturya umukazi wanje umukazi natomera umukazi umugenzi aturya umushija wanje hatoko to kubandagira umwirimo
ninshaba mukama tukwatse nk'abanyayuganda namwe ninsima President Museveni n'urukiko rw'ihanga kugira ngo tuprotectinga amaka ebisiyaga bitakijaha na tutakabipromotinga abanyayuganda ninyenda kuba manyisangu ekiturwango nabwe hari abantu abakugamba message yimbi bajyangu Uganda nibita abebisiyaga nga turi kwita abantu bebisiyaga no nintumangu n'abantu ba mukama kandi mukama nabakunda kandi nabinire embabazi konka abo kwena protecting eka ngwekigumeho abo ko omushija yaterana n'umukazi bazara umwana rero umwana yijana we areka hweka nondija ijareka hweka we are able to preserve generations abo kugira ngo rahanga nico yabiregendere yabe nataho omushija n'umukazi hatecho nico ihanga rukufayo nguchigumeho narugumeho konka nikibasika ahabwo mushana ahabwo kwezi namwe ninsima mukama abwa revive kuyaswipingirensi yitu abantu bahweze bamanye umugasho gwo kushoma bashomesa abana nubaye batashomere bashomesa abana nico twinira bembezo mwihanga okujunwa kukwizire abantu baba bayonjo nico bakweshongorera ngo Yesu no muyonjo nayonjaje stane no murofa narofa kazi ago namanu go kujuno ago namakuru marungi go kujuno nabeshengereza abanyayuganda ekikunsasa no kureba ngo abazire bitu bakajunwa bakakira enjiri bakakira makuru marunjaga bagahindura gabo dero batuzara twayonka amashereka go kujunwa konkito kujunwa twanye hati ebyo nemo ejo nenkorambia stan naenda kwibensi ngo ajinago mugehena kandi oboye ruhanga yayoheriza umwana wa Yesu Kristo ngo umuntu uri kumwikiriza reke kwerekerera kuzo mugehena kureka tunga amagara gataho so ninyena mushabe mukama tukire mbabazi tuteka tecyama kuraga akanigija no kusasugwe bibi nigija no kugarukana na rahanga nigija no kugarukana n'abantu batahi bitu abo kuba Yesu Kristo kuyafira musharaba omukingo gwabengutana sarahanga hari ahirahanga hari naho musisari gwataguka mu kabiri ekikumanyisa nyowe niwe twine orsa kwikara hanga abo kuba akatwegarura kandi twine orsa kugarukana abo kuba akatugarukanisa nugo makuru marungi ga Christmas ngo tushime kuba nteka okundana okwerana okuyambana deru tukaturanaje nko munsi mukama tuhire kandi akaturindiramo tukabona kuturana muji ecyakabiri kandi kinkwenda kwenderana naco Christmas tushemerire kugitwara nko bunaku bwo kuramya omugabe ogwo oziru nambwe nintangara abaramize omwana wazirwe ubaranga Christmas yo kubaza ari kategorizi ibiri abo kubanza n'abarisa abarisa bakigamba abo kuba marika kwiyahereze kubagira ati maritira makuru marungi ekiro mujuni yabazaru wo mu rurembo rwa Dawudi nuwo mukama witu yabagambira tukumwakuze y'umukarebe nebi rero hija kwaya yiguru na yeshongora yakwatanisa na mariko go mukama yayoherize mwene w'ikikumanyisa okweshongora kwebyeshongoro nkebito abantu eshongora ebya Christmas kwaya yiguru ni yabandize kweshongora ebyeshongoro bya Christmas abo kuba ekeshongoro kibabandize necyarahanga yibwikitinisa rahanga yibwikitinisa yiguru mu iguru no munsi abantu bagiro abashemerwa bagiro businya abashemerwa munonga ekyo necyo kwereka ngo bareta makuru marungi bija bagaranga na nakwaya ya yeshongora hatwiyeze tweshongora abarisa tubaragumire mu matungo bakagira ngwenje bakagira nkatuze kureba eki mukama yatugambira abuko mushoro 15 ngo bwanyuma bamarika kuba barugireho bagaruko mu iguru dera barisa bagambira nabati mwije tuze Betelehemu turebe ekibireyo ekimukama yatumanyisa. When news comes you must respond.
habaho amakuru marungi nkaga gakarangwa oshemiriye kugira icyo wakora konka abantu binji nibaguma ombyabo abashuzi menda guma ombyabo n'aba-MP bizabo n'ebintu byabo nimenda guma ombyabo ibyo kutekateka kuza kuramya umugabo zirwe taro n'umuntu kukitekateka nambwe hakuba hariho bunaku ubwo abantu bashemiriye kutekateka kuza kuramya n'obunaku bwa Christmas nko so abarisa bagira nkatujye amatungo tugende tuze kureba icyo Mukama yatumanyisa konka tubobonka na n'abanyabwenge bakarugomba urwizoba abakawashoma amatayo y'ishuri ibiri in fact omushorongo ogwikumi no gwikumi na gumwe nacyo n'ekigambo kikuru munonga ikintu kutekateka ngushimiye kukitekateka nk'abanyayuganda abo ko abanyabwenge omushorongo gwikumi nku kubarebera inyonyozi bayesima munonga rero ngo no kushemerwa kwingira rero gwikumi na gumwe ngo bataho munju bashangamo umwana na Mariya nyina rero ngo binama bamuramya rero tibarakomeraho bakakomorera imitwaro yabo bamuha ebiconco ebyezabo ebyemigaju kandi hamwe na sumuruna akakona n'akabonero ka total surrender umutima gwawe ukagira uti rangaye bare kumpa icyaciro kikureki mwene kanyeneze kumuramya kandi tokoma kuramya konga na no kutwije nambwenu nkebe byakurisa amane bitaba abantu tugamba eby'abantu bakuspeningira mu sente during Christmas bakabire nubwo bunakuva kwemba baherezayo ikiconco kiri kukira ombuguzi abo kugira ngo nibasa kuramya omugabe ozirwe kandi ogota kiri nakana abo kayereze kufa musharaba yereze no kutemba mu iguru yereze no kutugira ati njire kubatebekanisize emyanya yereze kugira ati ninjagaruka mbatware rero ko yindi mbene y'umwatura mwene kikumanyisa itobaroho hati message yitwine hati nehita eyabo ababandize abo kuba babandize bakabata kakakakirya kana mushabarisa kugira ngo tuze Betelehemu mushabanyabwenge kurwo burwizoba bakajya katuze buyudaya tuze kureba mugabo zirwe bakabemba jya katurindo mugabe akure abanze yayema rero tubone kuza kumuronda okwikiriza kwabagema kusigaho ebibabebi barishimiye kutaho umutima bagenda baza kushirura icyamakuru marungi gabarangiri banyayuganda n'abeshengereza ubona kuwa Christmas tubokuta umutima ahabyensi tubokuta umutima ahabyo butunji obutwine tubokuta umutima ahabyo bwegese obututungire bumukama twire nobo kuza kusherura mukama nambwe ninye nangu mpendere n'ekigambo eki Yesu yagambira bejibe atumubanze musherura bukama bwe no kushikira kwe dere bindi mubone kubyongerwa kutakusherura mukama kutakusherura bukama bwe tukamuhindura nambiyemo mu magara gitu eshese kacira rwango zikawaho itima rikarugaho okwitana kukarugaho okurwande byensi karugaho rero kituretera kutina mukama no kumukunda rero kituretera nitwe kukundana rero twekunda tumanya nguteba omwendo omishoge rero atuhereza amatsuko go kuzo mu iguru nkuturabe tutakiri mu nseje turugemu tuzokwiyagire kutebeka nisize myanya nimbendeza Christmas nungi nimbendeza okweza ryo mwaka no kuza omugundi abembezi bito mu ihanga nimbendeza Christmas nungi abembezi b'amadini nimbendeza Christmas nungi abantu abashija abakazi eminyeto abana bato mwena nimbendeza Christmas nungi. God bless you. Bless you too. Twahirwa mu kashesha kasezu wabigamba kare utinyeteka tekire kulisubwa namwe hatuza ninda olinko yigusi turaho yiguta nabwo ecyo katusime mukama injira ngo tutendereze ubuzima ntwakire njireje gote tendereza Yesu mwana gwandiga omusai bona
sisa tebasa Yesu murokozi. Kandi Bishop njya kumutera mu ngaro wakitaraje munonga ibigambo ebi byabe bigambo bikuru inyuzuke kigambo kiyatandika nacho Christmas nobona ku obwo kwakira makuru marungi ago kwakira icyonjo cyo kuzuna onecyo tutwachikwata nambwenu hariho n'abandi abarya ha TV none intangara abantu mbaba barya ha TV munonga nyine messages nyingi abantu bagera turuho tubantu bareba messages SMS WhatsApp all over mwena twabashemerwa munonga mbwene hariho umuntu omwaha wayakira makuru marunjaga go agakicyoncho cyo kuzunwa wishemwe Angel Josephine Kapisi Katushabe na nyina w'umushabe umwanya gwedakika nkikumi oles aha udibatouzurizi ngo kumukamara kwase bishemwe mukama w'Yesu Yesu Kristo asimwe ecyo kubanza ni isima ruhanga munonga ahabwe imbabazi ze Stine Bugarukiro okweshanga ha Sky TV bweshino ninyo icyo cyonka n'obujuzi ni proxima ruhanga munongo kweshanga timu y'abantu bakuru tatito mu ruhanga Bishop witu na mission coordinator witu mwe bari kuteka timu gumana mutukuza ombyo mwoyo ni proxima ruhanga wecho ni sima ruhanga munonga abo kunjuna kabantari murungi kabansisikire kabanyine bibyingi konkani isima ruhanga bukunjuna ntakajunirwe nkaba ndi umunsi ndi empangare ndi umunsi ninzayana ndi mbibi byingi nkakore bibyingi ekibi cyo bushambani ekibi cyo kwiba ekibi cyo kubiha mbwe ndintyo haza nkakuzibwa tatenkazi abazire banje tubarabase kumpwe kunyamba mukushoma tatenkazi yankwata mukono yanshomesa kurabe nayo komisini ya 4 nankana aza kugeza isente zabura konkani insima ruhanga abina benishoma nabo mu class yanje bashashura isente zo kwiyuzuza na heza S4 so kuna heza senior 4 nabo no mushija nashwero umuringo gutyo gutari bwo bushwero burukwera konkaya yankunda twakundana yantasya yande to makage umuribanda niho ndikushwerwa umfamily ya Lalet Katundu abakwasa kubana bamanya nimwe nashwirwe ruhanga yaturinda kunabire namara nawo bire buce bwanyuma hiye mu mwaka gumwe n'icwe kamwe n'imyaka ebeketa kahwireje twaziye umwana wito kubanza bwanyuma ya mezi abiri umwami wanje yarwaraho kace kumara wikemwe yafa nasigara ndi emfaka zinto munonga ati ensi yambera ka box tinkumanya kushoma tinkumanya kushaba kanta bikunda nkanta kaloko kireti nekinabeni manya ndiyo mu aza kantesa kuna mushwiro akari mushija murunji yakoraho mbwenu yankunda yantesa mbwe nareba ngwensi yawaho ahabanje konka abo kike kinashwirwe mu akarumo mukikuru wanje Lalet Amoto Katundu akaba ariyo mujuno ariyo murokore kandi bambe nawe akaferirwa abana binji mbwena kaine nakukonka abuja ngo akariyo murokore nkamureba mu kintu cyo kutangaza munonga akabakunda Yesu urukira akaba ati Yesu nkwato mukono kandi akibashobirwe ndeba mbwe nayigekera mukame bye konka nyowe ndiyo marra ndakumanya uniza kucirugamo konka embabazi ezo kutangaza z'uruhanga akora akarabishema bakabize kutayayira kukushaba hamwe n'itwe nko mucanga twine byanga urwakasha tubize kutushabira bambuje njiri bagira ngo wishemo wijo mukeje niyo wishemo no murokore oyine kwikiza Yesu Kristo kuba umujunu wawe ni warakwiyeho bujune ni warakwiyeho busasi bwona ninyijuka bakatuburira aha
omunjiri ya Matayo shura 11:28 niwe mwena baruhe n'abaremeriro mijari nye mbaruhure bajya ngo remerirwe konka ariho kubasa kuruhura ari kubasa kwereza umutima kwereza umutima murungi nkeshanga ndi hansi nsimbira amaju nara naboroga najya tumukama nakwakira nko mujunu wanje ijo ntambire ijo nkize nishike biro bikabiye na bishatu byo kwa mushanju omwaka gwa 9 bwanyuma azogwa mwaka nubwo mushija wanje na muzika ni kiriza Yesu Kristo kuba mujunu wanje natambura no wishemwe mukikuru wanje yaguma nantwara kanisa mpekera azabo omwami akansigira baby wa meza abiri yaguma tugenda kanisa mpeka umwana wanje tuzo fellowship nguma ninkura atakunsiganya mu mukikuru gwe ni musima na wakahumura konka ni mpuro ko musima no bataciro nakuro mukujunwa ruhanga yanye yigiseza nazo mbisibo hija yo mission ya wiro wekene bimbera Newton barija bakumanya ya che community health empowerment nazo mu group page haza mu group page harimo okwegesa kwinji uko kushaba uko komorwa uko kusiba ukwege byo buyonjo nibinje bitwayegire nayego kushaba nayego kusiba nakuro byo mwoyo ruhanga yampereza mani nisima ruhanga munonga abo kumbasa kumpamana go kujunwa nasingura ece cyakubire nkindemesa kugumiza muri njunwa ruhanga yampereza ubwenje bwo gukora kwebisa nko mukazi muto wirowe nkandi yo mukazi muto w'imyaka nka 24 abo kubati nisima ruhanga reba ijo mpise myaka 8 na mshanju ahawe mbabazi so mshija afire na muri myaka 23 mukama wita simu ni ntamburo omukujunwa ruhanga yandindiro muri banda town yibanda ntatize bantu babande subo kwerinda kushenya makaga bandi kwerinda kuzomba ibyo bushambani kwerinda kuzombwa maraya ruhanga yandinda atyo nagumiza ndio murokore nimbuje enjiri nerizoba nicyo nizana nahawe imbabaza rangazandeta ngungambira bishema baru batyo enfaka zeziri zityo ruhanga yangise kigambo kiriyo mu timiseo yo kubanza shura ya 5 omushorongo wa 5 najya ngo mufaka zenshoberwa ateka amasiko ga ruhanga kandi aguma nashaba nayishengereza nyo mushana nyiciro ekigambo cyo cyankwasa nagumiza mu ninkora ki nishaba tibiri kubura kwija konka ruhanga nakujura ekijwa cyabere kikure kisiskire akwindura musya ruhanga nyo akampindura musya yampereza kasheko ya nambwe nabinji tubakwasa kumanya ngo nyine obati nyine mushije bati imwi abo kuba ruhanga nakwindura musya akampindura musya yampereza kasheko yampereza kushemererwa ahabo kuba mwino mutima ari kigambo kinde cyayengere kumpamya cyo mu Isaya kagani 2 ntajya ngwiwe Yerusalemu ngashiwe nkatahize na ryanje ruhanga neja gumananye okwikobo kujunwa kwanje kurushohora nko kumurinkana kukabo kwikira mwenye cyanje no kushaba ruhanga ngo ngumo mbabazize ngumo mukujunwa ngumize muninjurizi nariye ekindi umwami wanje ataka fira kansigira abana babiri nyino mwana umwe biological son then ari no mwana muto uyabira nsijya kandi n'imyaka mukago biro bakari umpitu ruhanga yambasa abana bo nabora umwana wo kubanza kaheza kushoma ahindugambira atari Dubai kandi wanje undi kuzara na waherize kushoma hatari ariyo narundi cyo gukora ezo zona nembabazi kor kwesiga mu ashta abantu babasa kukireba ngo kikubasa konka kor kwesiga mukama byo nanubasika niko kutugambira mu ruka isho yo kubanza gwa 30 najati aruhanga byo nanubasika abishe munyenda kubahumuruza bariyoko abarinkanye aruhanga byo nanubasika tinekiri kubasa kumurema iwo mwesije otamburo mukubaho kwe otamburo mukukirira omutiro mpeze kitinisa ruhanga neja kusinguza nyinsi no kumana muhero ubujuruzi kandi ruhanga twire bonus ubu niyo kabe ntaciro abinje bakamanya niza kufankura to mwami wanje akanangwa abumwa ba family bajya ntokuza kubasa konka ruhanga ndinzire ahawe mbabazize ambira magara agensi yabita kutekateka ngo ninja kugagira abinje bakurebera kufa konka mukama we nakurebera magara
mukama wita simu mbwene injuri izina rya mukama kandi jagumizamu ni injuri izina rye kandi kiryo mu bonus days abishemo ruhanga rubinje byakukura byamu teka cyakura bizemo ubundi kwabire wabirofire nishuka kiryo munsi munonga tukaba turyo mu bwato reka ubunyonyi nyine turya eminyeto hazo bwato bwa kwatero mizi ekikachigwira mutwenda kugwamu konka ruhanga yatwamusye kandi reka ubunyonyi n'enyonyi ningwa n'enyanja ningwa munonga bakaba bataza kumanya bazire banje bakaba batarubona amagara ganje aturuhanga washemusi yari yecu nabakwire bonus days obundi obiro ryo mwirwaro obundi bari mu theater ruhanga yakwihayo okugaruze ruguru na ngo jurizi nari nabakwire bonus days nambwe nyo bishemwe ryo bonus days ni ndwaniro kutunge kirunge cy'amagara gatawaho ecyo mukama w'Yesu Yesu Kristo yantebekanisizo mwiguru nebya bishemwe nibyinje byanje tinkabigamba ngo byahwayo nimani mpuranye nangamba burungi bwa Yesu burikire tinkabigamba byahwayo nibendeza embabaza mukama nibendezo kujunwa nkebire bye bikuru mwikize Yesu Kristo abo mujunu wanyu abasegumana abasinguza umubyone muri kurabamu nebyo mukama w'Yesu Yesu Kristo asimwe simu mnonga Yesu ori mwana bagwandiga o musai gunasiza tebaza o mulokozi twahirwa mukashesha k'ikigambo cyabashiriye cyamani mwe no buzurize mwabhura nari mwawerebera yabarawishemwe enjo akaba hariyo ndizo nawo mufakazi ningo ndizo monto inokosho birwo muringo gwawe konka wamanya icyo kwesiga mukama muhandi icyo wazaburi yigana 25 kagera ngo abari kwesiga mukama bari inkorsozi sayuni oritabasa kutengesebwa kureka rugumara hamire ebiro byona icyo turi kubendeza wishemwe sezi yabare kutereza umwanya ogu twashemerwa bari kutireba TV na handi mwebwe katu na wasakushangariyo abantu bari rero nibenda kutereza ku feedback kankuhereza umugishogu kandi nabo turire cyo barakugambanira. Okay, kama simwe ka Reverend Canon Caleb nanye munkirize banziko so umugishogu go kusima rahanga Daudo mwaka shoberwa injango akashoberwa mwene kugira ko nashomera kitweke cyo karengo akashoberwa rango kumurinda kamukunda kamureka ho kamurekera abana kamurekera biya binakora byona mini yawe yashira umungingo za bukuri yaje atumbwe nu nyowe nkanye Daudi mazima Daudi nkanye ninyeki kandi ikayanje cyo nicyo kiruhango kutukundo katurinda okatufitiya hizoberi mbwene nyonganye ninyoha nekike kinkuruga mwene ngamwakimanya itweni kurugireba ngo twahawe umugisha kureba ngo nizo twakire ikigambo cya mukama kuburu wo munsi yona mbwene amwera nagira ati ndiyagumzamu nintakiri izina ryawe ngumze muninkuhimbisa mbwene nyenda kusima mukama nyenda kusima tatatu murahanga Bishop I have seen a teacher in you. I've seen a lecturer in you. I've seen a professor in you. Not only a professor, but I've seen a principal. Mwenye nyino kuna kusima watu yahare watu garumbuteka. Na mwene seji echikujita ntuito kurgumbuteka. Obuteka buruho muhana nbakujangu nogu batsiga bakujangu hatu watora nozibanda bakwatsanga hari yarmayiro ina nozibanda gumuhanda utachikama utazoku umuhanda nogu ngo hatandika umuntu agaraka mbara hatashiba yargaho kandi bakushangishaka hashikandika nakohereza ngoze ibanda kanakoreka umuhanda ishaka wanoza ko mbwene turgo umuhanda tugaraka tuzo muhanda ndijo nakusima Bishop watugarura umuhanda ngira ngo ombere biturumu namazima hari namakagoza kushanga hata ngenda kumaranaho ahabuje stebiro ebibi but ekigenderwa the main purpose Kristo ayizire kutugarura mu kuturifiringa abakozi za gas cylinders
nubagikozesa bagikwa ne ukikiriza riya ruhurira ngu erumu to kukiriza mukono gumu nota mikono ebiri namani otine mani to kukiriza konkaza kwa umwanya sirinda okwatutu n'umukono gumu ureba kasirinda nukakiriza ehwiremu nambwe no magara gaitu obundi n'obundi ntuba turi aho gase ehwamu twetenga ngo tugarikeyo baturifiringe tugarike tuyijure usya tugaricyamiramo nambwe nerizoba warufiringa imitima y'abantu bengi nanyendumu ngenda kusima munonga ngenda kusima urukiko orwashitamire rukakutekatekaho right from akachiko k'ubureberezo Ankole obwatuzeire butahansima twena kutera kimwe aha House of Bishops na then wabirari ishabareberezi bakatekatekaje bakatora naje iwandika hirwa NorthWest kahirwa mbwene tsime mukama munonga tungo mushomesa w'umuburizo wengiri kama simo naza gamba mbasa kutura nanye ngeze rugambo rwinje musasire bati no kushemerwa nashemerwa bagenzi bawe nani ndeba hamkutu bagenzi bawe abo mu college abinji bareba service yawe abinji bona North Ankole West Ankole Bishop Serwadar Masaka nawe yagira service nagireba mukama simwe Bishop yebari mnonga Bishop Wantungamo nawe yasima mbwene mukama simwe wow nyenda kusimira timu yetu my Lord Bishop right from our director mwami bakashaba Christophe wamgambireho kutaha team umwaka gumwe n'ikintu cike ruhanga tukore isumurumo tukajya ngo mbwene ruhanga be namba yo kubanza then ibindi bikurate kandi abere namba yo kubanza umwaka gumwe I can tell you ngo riyare mukama kozera umuntu mugwamana takashitamireho nizo banarimo twine timu yitu ya radio nambwenu nabari no bakora mu rumonkogu same program abo kubuta kubasa kugireba atabasa bareba TV atese mutekateka ngo nabasa kugihura ready so twine director urukufekinga abantu omiringo yetier kwinganetyo twina kwisima kama mnonga so nsima na timu yitu ya radio 5 abo murumo ugwino gukorwa bwenu buriyo mwe nakimushemeza areke shongoro cha cyeshongoro cye 12 aze kicweka kikwererukayo nikigira ngo cyetengo cyabona nitwe nuwo kutsima aha we bitukora nebiteka ngunyensya kuyakwija namwe Yesu Kristo nabasa kwijo mu Christmas eji akushanje usinzire no wagorokago mbona kono yetenga ngo akushanje usinzire ugwire amuhanda nyensya kuyakwija eki Bishop arugumeza mu kariya yona wagishoma kariya yo ka murondo ecyatahana yitekatekera no kugira ngo Yesu Kristo kuyakwija akashanga yitekatekera nanye nimpora ningira nti mukama wanje ko kubasa kwija namwe ni kuwakwija nkigisha hatwaza mu rukiko hati family nabasa kugira ngo utagendegesha konkanyo ninkiriza kuyakwija nkigisha heji nkagendaje kamwita simwe tengo chabona niwe okutusima awe bitukora nebitutekateka nyensya korigaruka iwe oshanje twetegwire. Amen. Twatsigeza dakika 16 ecyo nicyo kiretero gumwishiki ansasa roketo mwishiki kasta tuinomzere wetu twena ekiretire obushemogu okushati enjo yainda nashwirwa mana hati mbese hati yakashwirwa hati kashi myaka 20 nenga yamazire akana basa konkaye no kwetekateka kunyensya nyensya nambwe ni nyensya kamzangu mukama naza kushango yitekatekera Yesu akugizirege no kureba tako mbone mutagambire bibi wagamba urukure namangu na barariyo na manyangu arje na manyangu na family yo kushwerwa mwerje abo kuba Yesu byona
kabimera kamwita simwe kamashomera messages n'abakutera amasimu munkirize twatanse tugamba bigambe bishop yatuburaho mwitekatekere Christmas umuringo oguba tushomesamu umurundi. Hello Sky TV, hello. Yes, hello. Chiganda Rumiyaga. Tukurire Chiganda wa Rumiyaga. Bakuchendereza TV yawe then tugambe niyo. Hello, tukurire. Asimu mnonga. Magezi Nyebare mnonga mukama kwerezo mugisha undi jori ya line. Hello. Yes, hello. Mukama simo wishemwe. Ni Jonathan kujiwanga. Jonathan ni mukama simo twakwakira. Nisima chawandi mauda ni waenjo bishopu. Wakoresha tangazo mazima. Amina. Na bishopu ni mkima wengi yeye. Dore mwenye vitu zote mezima. Ndio shukuru na makujia hii. Magezi ya Tanzania leo kuzungumza kwa sababu ya kushukuru. Semeni kwa mtusima anakuja azalwa zabanya hanga. Ndio mkama mtasimu. Kama simwe otunamkiza abanyibanda mukama bahereza mugisha sandeje haberaje. Hello. Hello. Chiganda tukurire gamba naitwe. Nasema engiri ya bishopu. Nasema nomutaro uko mzunguko yabo. Kama simwe Chiganda Rumiyaga umuri Zimbabwe. Okay. Ariho sawa Deacon wa Rumkoma Reverend Canon Benon Barire yasime ngiri ya bishop. Hello. Yes, hello. 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 Yes. Yes, hello. Hello, tukurire. Sorry. Message zona nza kushoma mwe. Hello. Yes, hello. Hello, Sky TV. Noha. Nohogu. Bakwetoha. Kanungu. Okay. Labana Kanungu kama simwe sande babere nunje okumur Kanungu. Antundi abantu nkababiri then shome messages ni nyingi tereze abishimo umwanya nabo hari services zinde zikwiyongerayo then twendere. Hello. Okay. Kwa bagenda gunaje tunasimenjiri mukama abiherezo mugisha nditaremwa karakwende okuruga kibega kanyariero yabare. Okay, simuzona nje nkatuzireke tushome messages. Gunajati shira nkwanzi najata amina Yesu. Forgive us, oh Lord. Karenzi Lazarus najati hallelujah.
God bless you, Sky TV, streaming live from Mecca. Yebare. Na nakabugo mega najat amen. Apofia mjuni amen. Lazarus amen. Natamba Abati, praise the Lord. Thank you, our Lord Bishop. Twine Amos mukama simwe says yebare abechigambo kirungi. Nsimire my Lord Bishop and my namesake. Is streaming live from Qatar. Yebare nakabugo again yebare Auntie Angel kutushomera je ekichweka. Amen. Richard Chente, praise the Almighty Lord. We thank you, our Lord Bishop. Mwesiga Mushabe, face yebare okuhereza otsimire abishemwabo. Mega Nyan Mega nakabugo mukama simu mnonga anti Maudi yebare mnonga. Twakwakira my Lord Bishop mukama simu abwe byona. Arne tone najya turhanga simwe. Arne itwe Brenda najya mukama simwe na shemerwa mnonga okureba Bishop mukama kwezo mugisha. Asasira Fiona najya Jesus is the reason for the season. Hallelujah. Iwa kwataje nshonga mbwenu. Niyo yenyine tinza kucyongera. Mwesiga jati yebare Bishop okutufite amakuru marungi ga marayika wa mukama simwe. Arnitwe Barbara Ruhanga atsasire ahita kozirege yebare our Lord Bishop. Richard Chente najati yebare Bishop okutwegesa Christmas nemanyisa ki benji nitwita ebintu habwa Christmas is streaming live from Qatar. Akanyuka Benon Yesu no muyonjo na yonjaje na yebare okutuyonja ihangari yitu okuyonja makaga yitu okuyonja mitima yitu mukama simwe abo kigambo kirungi Bishop mukama komugisha. Betungura Serapio najati mukama simwe abo embabazi yebare tateitwe Muruhanga mukama kwerezo mugisha. What a wonderful timely message. Thank you very much, our Lord Bishop. Nakabugo ni wazihandika ni unoshutu wabankanyi. Chamba unuchucha kubo. She was followed. So Gladys najati, thank you very much, our Lord Bishop. Christ is the reason for the season. Amen. Abaho dampa mukama simu mnonga abo njiri. Natamba habati najati mtatina ahabo kuba nimba leta y'ebigambo birungi ebyo kushemerwa kwingi okurihika abantu bona mukama simwe nasima Ruhanga nasima Bishop mbone uko bibiri biti ko kubishoma nuko biri mukama simwe Ruganzya Esther najya twashemerwa mnonga mukama simwe. Wow. Home of classic beddings ababa bari nkibanda. Yes. So no ajirangu, thank you, our Lord Bishop. We are proud of you. Kamjisha Aida, amen. May God bless you abundantly. I'm here listening and streaming from Saudi Arabia. Thank you. Mwebaze Alex mukama na yebare wishe museze habwa okuturetera omuburizi wenjiri nungi mnonga Bishop nyusire ni mureba kandi I follow him no mwegesa mazima ndi Dubai konka I enjoy him. Thank you, Alex. Namara Jamima najati what a fellowship, what a joy we have to have learning on everlasting love. Thank you. Gladys mukama simwe, thank you very much, our Lord Bishop.
for the word of God that you have shared with us. Thank you. Gladys again, Smith Media, abanaba Smith Media Connect, abanaba ribanda. We are glad this morning. Thank you, our Lord Bishop. Mwesiga mushabe, our Lord Bishop, nakusima ahwenjuru nungi mukamukohereza umugisha. Then hariho ningirango ninka hando ya NorthWest Ankole Diocese. We are blessed this morning. Thank you, our Lord Bishop. Oburebezi mwe bwine nkoro kwandoringa Twitter handle yabo nabo basime kigambo cya Mukama. Ambrose Gasara najya thank you for the gospel to us sima mnonga no muta Ambrose Arkata. Tito Arthur najya tunayebare abigambo birungi okuruga nayeba yako kigambo kirungi Mukama akwereza umugisha Bishop otushabire Mukama yongere nito kutuhereza gandimani kandi kirawe shano sho tuzampaho nyende kwasima mnonga twine na messages zindi nazo kangeze onshome abo kubana muza kunyitira karakwende wayo tatwagishomere toje tegerize mugisha gonka mwebare mwenu omwamendambogu ariyo mu district ya Kiruhura ine ni chairman wa sere mwe ningira ngo mu Uganda akatwamu yagira ngo omusero yeta kuyenda mu akacupa nkaka katari mizi takwenda mukapapura takwenda mu kintu nambwenu niyo sero yonka iyo kubasa kuza mukwetorora miyono tina hiwashanka bapura nakacupa so ningira ngo ugu is exceptional n'umuntu mukuru tumusimira Mukame cyakacetegereza Mukama simwe wabsesaje na simenjiri nonje Mukama baherezo umugisha nditaremwa watwagishomere James Kashaya najati sezi yebare okugumana leta abantu nkabo onyebarze omwamba kashaba okututeraho Sky TV yitwa Kampala ntwe baza munonga yasima Bishop ahabo kigambo kirungi ekiwabagana n'abantu bawe omukasheshomu. Pamela Liantonde yakusima munonga ahabo kigambo cya Mukama kiwabagana nabo omukasheshomu. My Lord Bishop hariho owishemwe Abel Gwera ari Rwenjeru ngira ngo ari umbureberezo ubu akarwara yaza Kenya bamushemeza yagaruka katakagizire mani marundi mwenanisha bangu nawe umushabiro mundi Mukama mu Christmas umukuzaro kwe akagaruka muzaro mu nabandi barwira bakabarankawe nibindi kandi nyenda kusimira ecyamuhera mbwene munonga tinza kurengaho nyenda kusimira mission coordinator really umwanya mucyo connectingiremu turiyo tugendaje munonga ubureberezi bwawe hamwe na Sky TV tugendaje namwe ntufiremo buri kwezi ubureberezi za kuba buri ya kwezi Very good. Thank you so much. Very good. Mbwen kambe nunagarura umuzindaro aribo kuturahendera umustyle yarakunde. Yabaresezi n'abatera amasomo of course nambe mpango ntuba kutera. Konka twabasima mwe nabamba tureba aha Sky TV yabaresezi kutwakira umuzo watiterera keyboard ntukusima munonga zina lya wetena rumanya konka wasakuru tugambira turumanye. Abateba Sky TV ndi craft ayinibiona yabari watukoraje kandi nano bari nyuma ya kamera Bishop nani ngushaba ngo tushabira umugisha nanogo wa shabira nanogo wagamba kushabira hari wa muto Abel Derite shongore cye shongoro cya 86 cyendere neco kare katushabe kama twakusima uko watwebembera umusavisi kurugayi twatangire kustihati yebare yabo kigambo cyawe cyatugambira kandi twakusima wabona bacurikiza ntubashabira umugisha imbabazi zawe zibabeho kitinse cyawe kibetorore kandi ukira munonga ntushabira abarukushasha nkogu Abel Gwera
ntukushaba ngo kweshengereza ngo ushumure amani gawa agarukukiza ku rw'umwiguru gamushumeho ugorora umukono gwawe gurukukiza ugubangire aharuwe akire kandi ntukushaba ntukweshengereza ngo burungi wawe umusangire ikitinisa cyawe kimwetorore abone kukira no kutebekana kandi tuwe wenka hariho n'abandi abarwarira mu maka n'abarwarira mu marwaro mukama ntukushaba ntukweshengereza ngo bagirire imbabazi ugorora umukono gwawe gurukukiza hariho babase kukira kandi hariho n'abandi abatine usinge mu mitima yawe ubwo umwana wazirwe n'umugabe w'ubusinge kandi ikigambo cyawe kitugana mu w'ubusinge bwite bwe ntukushaba ntukweshengereza ngo abatine ubusinge mu Christmas egi obubahe arabe n'amabanja mukama bashashurira amabanja ikigambo cyawe ikitugambira ngo notufaho notutaho umutima mwe ntukushaba ntukweshengereza ngo abantu bawe bafeho kandi ubateho umutima wakihura amabanja gebi rero kafage sente abantu babo bagirira imbabazi yebarabwa Sky TV yebarabwa abakama bayo yebarabwa abakugikoramo yebarabwa abakugireba n'abakugihurikiza yebarabwa ababona ba following online kurugaza kata n'emyanya ndijo eyaheru yihangere abantu babo mukama bahereza umugisha gwawe barindire yibari rero izina ryawe ryongere kwimusobanuka hawe kitiniso mu magara gabo mukama ntukushaba ngo ugume nitwe uturindire mu Christmas egi ogiturabye muno businge kandi utuhambutse utute n'umwaka musi yawe ngo mukama we ni waguturindiramo n'ebyagwo obe ni wabiturindiramo byone byo kusima kutwa bitwe kimwa kindi hatagira na kimwe kisitane yatwibaho kandi ibisitane yakuba yibire byona ntibiclaiming mu izina rya Yesu ngo bitushumbushe ohimbisubwe kandi hawe kitinisa mukama bahumgisha mukama barinde mukama wakiza umushana gwa mishoje abahereza ubusinge kandi umugisha gwaranga ubushobozi bwona tatitwe umwana no moyo rukwera gube nimwe gubashagatire gubazumisho n'inyuma gwarinda amagenda n'amagaruka gwaretere kumanya mukama no kumuherezaje kandi umucogo gutakaturwa twena gube ayihanga ritu rya Uganda President Museveni n'abarukumubangiro mu central government kandi umucogo gube ahawe bembezi b'amadini ubwona kandi umucogo gutakaturwa twena kurugahati no kusitibiro byona amen mwebare cyeshongoro cha 86 amasyo gabo munsi yabo Yudaya ebiralisi tamanye chiro naona malekana yeshongorati nowhere Mugabe wesaye wanimba kijaba nyawenje baruga oburugizo waniba kuradira enyonyo Azabu
nyonyo ziyaremera yabahisya Betelehema umwana yazarirwe yayemera Yesu yabiranyani omunju y'abageni ey'amatungo nowe 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 azaro mugale w'Israeli abo bantu bona bakesha kumuramya no kumutwijere mitwisho mirungi